لچنی جگوتا رکوتوف سی فرماتا هم دهونی چلتا فکی ملايكوتا لچنی جگوتا رکوتوف سی فرماتا هم دهونی چلتا فکی ملايكوتا سراتولا يوتيم تو سراتولا لچنی جگوتا ركوتوف سي فرماتا هم دهوني دلا غاف دوري في دلا مان تنا خمر جالتك كما تاخلتي دلا غاف دوري ني رجالدا سببني ساتو sababni isaa dhalaan gaafa duru gaafa gizee jaarsi isaanii imaltuu qote hanga jaarsi isaanii dhufu mataa isaanii osoo hin biifi maqaddara kaanii dhabne wulatti dhikkisanii rafan maalif jaarsi isaanii gizee dhufe akka inni gartee wuluma tana dho'ee yaa abuluuti yaa maarooti yee akka inni hin darramne gartee dhufanii dhufte dabtee maraabanu hoggaa olfete kana ga'u godhe shaggooti midangara rabantee ollee xii jechuudhaan ta'ammaan tana ammoo guyyaa jaarsi qote gariin siree irra baateeti tiktok liivii seentee abbaa abdii faalaalchi gariin ammoo feesbuuk irra baateeti namuu haa barkaa karaatti digrii jiraani feesbuuk irraa waa jenna jetti ta'an immoo immoo irraan taatu kan jiraame alaa kullee karaa biraatiin jenna jetti siree irratti yoo inumaa dureen diin qabulte guyyaa isa waan seenti deeraa keessa seenteeti deeraa keessa jenna jetti inumaa antanii janaa jennu jiru tajaajila qabdu na fakkaattii gizee obboleeyyan kiyya fuula akka arjuun faan qabatanii waan akka suuraa haatanii feesbuuk irra poost gootanii tiktook irratti isol hin baasina maaliif jennaan fuulli kun fuula qabrii bee malee fuula addunyaa irra uumamee miti. obboleeyyan kiyya dhalaan kutaa kudha rakkaatii fi kutaa kudha lamaa qamaatee dijimaan quufne taati jaalachuu qabdu dhalaa hoo sagaliitii kutaa kudhaniiti sababni taa kutaa kudha takkaaf kudha lamaa waan intiransii waan itti yaadu jirtuufi Aida, uli kawaida kawaida ila zina na kawaida baby kawaida ila zina na kawaida zina bend over barri kuma lama udah jam maaf ibsani beitani harriski kan jaalala barri kun ka ufa waaw isin daafu bara jaalala bara gammachuu isiniif hawwinaa barri kuma lamaa fi kudha jaha kan jijjiiramaa kan guddinaa kan industirii wama adha shughlaa madbeer